Kedamtang jakhong ni phain kora trok arni Khatkhati police station ke parlo Khatkhati Assam Gramin Vikas Bank AGVB along kedamtang jakhong acheklo ni phai krehiniarni JLG alon kachopang limpida ratangka piniarni anta bangso alon atangka non puta group atum chelong pon pelang la sojok Khatkhati police thana along kachesong paromdam plupsi chekomdam paglo kelong nang je tangka chelong nang popusi raratum ningkipung pen lamthe chepaklang pon Sonsi bangso beng along JLG alon ke na tum kaddu kawe grouping ko ra phoso se tum non anta lona tang ka chelong pon pedetlo la solong Khatkhati police osi lapen SDP atum kache chak pon ke iru yang bong lona tang ka nang palong pipon poposi lamcha pipon lo bonta piniar nian hithi roini li era phita lona tang ka long le detlo la si rat thor pak pen Khatkhati thana along che songdam nang ko poposi che than pon renti Lason si JLG atangka ke chopang limpidet Pinky Das lapen Prem Sharma banghine tumaphan Khatkhati police atum nep ingnang ponsi case number 71/2023 Khatkhati police station under section 409/420 IPC lamhoi pabonsi hemkang sam thap thotlo anparta raratum kaningje ponhuke loan atangka nang pipon the pulo tangte loan nampaklos pinang poposi ningje pungara ratum pen ningje ponthu মালিক কইছে যে পিঙ্কি দাসে আহিছে 3 দিনৰ ৰিমান্ডত আনিছে কৈছে তো আমি হেতু বিচাৰো যে পিঙ্কি দাস আহিছে এটো কাৰণে আমি ইয়াত আহিছো আমাৰ নাই লোন প্লাস নাইটো আমাৰ পইচা আমাক দি দিও আমি কিনিব নোৱাৰো আমি 10 টকাৰ কাৰণে ইমান মেহনত কৰো কোন হয় পিঙ্কি দাস কোন হয় পিঙ্কি দাস এইটো Bokajan penananterang Karbi Anglong Live